Guys, welcome to my channel. Welcome to Iko TV News, ang channel sa Kalambuan sa lungsod sa Matalom. Okay guys, sa August 19, 2022, ang edukasyon maoy murag hinagiban sa matag usa ka nato sa pagpadayon sa atong panginabuhi. Kay without education, di ta ka katagit kung unsay atong paghahimo. Pero ang edukasyon dili babag og unsa ka kapobre ug unsa ka kadato. Ang importante aduna kay determinasyon sa paghuman o paghuman niini. Kay bisag pobre ka guys o dato, naaran nimo kung gusto ka mo human og pag-eskwela. Okay? Karon di ay guys kanang graduation ron sa ALS, Alternative Learning System, nga gihimo ni sa DepEd aron mahatagan og edukasyon kadtong edad-edaran nga kuan kanang nga ganahan pa mo eskwela mo nga programa sa DepEd nga mahatagan og edukasyon kadtong mga edad-edaran. Sama. Jene lagun tian. Okay. Kaning nga edukuan guys, kaning nga graduation nga gi-compose ni sa daghan nga lungsod, murag sa Hindang, murag Matalom to padung sa Bato, Hilongos, Hindang, gitampora siya guys. Mao ni ang graduation ceremony nga Matalom aghing host sa area. Okay, atong adtoon kay ganina guys, mao pa man to nga agruwa pa man to makasugod ang among pag-vlog na to nya karon nagsugod na jud, at least nga nakuha na sila, marag nakamuntar na to ang atong bisitahon nga katong nag-graduate sa ALS, Alternative Learning System, diri sa lungsod sa Matalom ug sa ubang lungsod. Okay, itong bisitahon guys. Nawahin na. Guys, wala ni ang pagbuwan nila. Hilongos East District. Agao Shane Alo. Barjos Rex Christopher Asati. Monituan guys, matuta kung diin may graduate ang ALS, Alternative Learning System. Gi-compose na sila og daghan nga tao guys, daghan nga lungsod ang din sa Matalom ang pag-iyo nila. Okay. Juanico Genelo Arbon. Ano guys? Mauron Joshua Napalan. Lauron Mark Napalan. Ano guys? Liusala Larry J. Narcanan. Duterte Eric J. Camilan. Mauni ang Lumawa Aljan Montiliano. Alternative Learning System diri sa Malaluan J. Golchano. Montiliano Ryan Sumaya. guys. Bro Lino Jr. Belmore. So na guys, mao na to ang kuan. Curazo Carl Sebastian Lopez. Rosales Eugene J. Arquez. Okay guys, mao ni bisan pa man kung unsa ka pobre nato o unsa ka disut, Baraka Marlo Caballero. naaga po'y emosyon mo gusto mo pinamitaw education daily lamang Yusala Precious Lorraine. mga dato ba
kundi alang sa tanan guys. Basta na lamang tayo determinasyon na muhuman mahimo na mo sana tayo. Okay. Labi na kon guys mudo-udo kas Ginoo mo provide sa kon. Okay, congrats o God bless sa ni graduate sa ALS Alternative Learning System diri sa lungsod sa Matanog. Daghan siya nga lungsod pero i-compose upan. Daghan. Guys, congrats o God bless ka naton.